Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kini gilong ki jing pentep nagaliang ka health department ke bahidi bat COVID-19 pandemic. Ki case ki batmai ki bengiyo hadu menta ki positive cases kilong khat sanwut nadu menin hadu menta saubaje janmit na East Castles don new West Garo Hills lai Ribhoi Southwest Garo Hills iway ki case baru lang kilong laispa ndrup new ki positive case hapo East Castles ngidon laispa khatsau BSF aspa saufo kiwe kilong ndrufo na ki armed forces khatsau Ribhoi ngidon laipusan East Jaintia Hills R West Garo Hills Khatway Southwest Garo Hills Iway South Garo Hills R East Garo Hills Iway North Garo Hills Iway Kibala recover kilong South Khandai but ki sample ki bangi fat test hadu menta RBJ menski gilong R hajar Khandai spa saufo ki test negatif gilong hajar ki test ki banginang up awaited gilong sunspa R4R. The number of tests awaited is 522 but ki berunj po kajela kajongi hadu mena RBJ menski gilong R4R hajar sunspa saw kini nyungut na po East Castles sangut kidai ki BSF lai pada kidai ki bawan phai R ki bawan phai kidai na po Assam but iwe kidai na po Bihar West Garo Hills iwe de BSF but R kidai ki civilians kidai ki iwe baro lainut kidai ki returnees bawan phai Ribhoi lainut na po Ribhoi kidai ki high risk contact yung kito ki ba tray po health department ki badan check gate but iway bade idei I contact iba up ya iba stam po negran sa po ortho ward kidai na po Ribhoi na siya tingi bila sim sampel lapor begini itu contact tracing manu badan hongtu atau lapor nama dokter kilami Julai por kila contact tracing kilapi ini we tini we long positif ide na po Ribhoi ide nong pang hapo ortho ward tangba iba apang ide iba nong positif na kini ki positif case ki tentang arngot ki balong critical tai we ti la hamja time ratio tai we dang na po ventilator ini benar ventilator ila improve ha Ribhoi ni kini sangat kini na po military kenal ni kong mengiyo ni kong tu electrician ni ras ni civil hospital la ras corona center kidan sa sangat pada sangat une kpa ude battery ude military military man ilok bar arngot kihon di ulang poster nonton Ribhoi ya kito nomor hantai umpling yang mengilayo ITW bedi lock ni itu mengilah confirm bedi positive case kito mengiyo tres mentang iladap le sebinat kiran kuma sawut ye sawlong ye hantai po umpling itu ngilale dak sebinat kilong negatif takmut kamdan kaspet community mo tamang nilai kadala ban kontin ni ketu area kenang ba kadam dan gelo ka community spread hangtu Dia ketika mau pat mentah kidang le
ingin sepentip lasai kalau kumno yang kamu pat ingin hapan konsentrate bahan mentah nama apa kia cak mah gini civilian yang long yang bat ka kam jongka BSF hapo umopat kapasiti kalau kapasiti jongka sisngi kali sispa maksimum kalau kendai po ya ibu kalau baka negram skill adap orang ini clearly mana kata terus patang dekat turun kali sispa pun kita kali yang ai kani balai begini ki sakut kini ki sampel petang nang ni mentah ni pak test ni hadung ni lah pak ki sampel juni 800 hajar kendai spa saupo mo awaited mentah ki long san spa afwa kini ki long menin bangi pak samantha kasi menin janmit samantha kasi mendai tang kini ki return ni ski bawan mo ki bakham kerki ban tip ya kani ka test kadi kini ki return ni skam tam nomor balikin hapan sa apa quarantine ki hapsa ba asngi lai singi la ni teng nyusi ko ana iga report ba ki laban tip ya ka status jongki ndai na lonong ni ngidon contact tracing ki bangile ki high risk case kidon segitu ki voluntary ki bawan ki bong ye kendo kita mo kidon ki test ku jungi ki bawan na po Chantia Hills mo ki bawan nang tin na ribuhay ki barung ki returnees ternyata kata ko don kani ka backlog ka sirhay ba tingil ay divide no ya ka East Khasi ya kan East Khasi Hills ke Chantia Hills boroat mo ngin phado ini kita jongki jongi sapo negrams mo kini riboy West Khasi Hills but South West Khasi Hills ngin phado hapo pasture test ki bang ko abadai ban tip kerki sibu ke balong crucial ini bangi di ban tip kerki itu gibar cover padi gitu giba ngidon symptoms ngidem ko ngi ko abani ban tip kerki kemun ngin hap hale apa pasir namar hanigram su ki haban test ki jong la jongru ki contact tracing apa nigram su da ki post pangun ti ki haban tip ka sata spet mentah ko mentah ngi kidang le ini wei banari boy ngiyo ini di up pang apa ortho te bun nang tu na po ortho ward namar ba nadu badan tu positive case pun kitu ki badan tu por kilong infected barhat takadaw kaslam ha kani banyo ay gini report gidon gibo hana bagi jak sample nei bagi jak sample ki sample gidon nang tu tang balong ki hab ai priority sha yano badi ban election ko ti negran sementara priority joki kalong bagi tu ki high risk contact badi ki joki ki baki la phado sieng itu di priority ki te teng pi running ko machine kumta afsau kumta man kasi te kadon jing thot ki hab ban sange sha ki hab ban fix ki to jing thot dan test yang tarau ka simpor yang ni po Pasir Institute ru kalau kumcui tambah ni pada ka don artillery machine gila ban le ski tama ki pendap pada ki test joki te sa go mo ka jing islam kalau adab le ski test ni haban upload si gitu hab tight carefully gitu bar khat mo ba kadang ban nam jing bakla upload di ka to kum ka line list ki sapha pada keleng ki district na ki district pada ki sajiat tu ki pada ki joki ki balong negatif te ki setep ya status pada returnees ka protocol ni kalau very clear lada P1 ni test pilong negatif kamu pirabon quarantine nadu bo P1 14 days kailang bakatu ko fidan po institutional quarantine jing syabi ngi ka katu ngi lada ong syai gi ba ngin khot khendiat ngut ha katu ka caka badin test kini bada ki ko wan lot senon bakat ka cara wan control ini nama beli ba khot ko on tip lo status Berkhoi bu ong bang habli dong kam. Tapi kan ini la ong very clearly nama beli pen maintain ya kata physical distance. Kerang bukan nomdan ka spread. Kamu ngila identify kilong ye. Tamu nang tu na bo ngi trailang bagi snong beri kinsa ong kan gitu kata ka yeng kan wan. Kinsa le. Te gidan kam san nama gidan santli gitim gijong yen tu. Te santli gitas ngila ne kabut hakoi sisenwan kidi benwan sangot. Te ngindal arung gitu sangot kidi benda buat up sabar pada hak itu ki ayu itu ki caka sangot. Kadi benlong tam di ben yang lain kam di benlong da ka cincara hati ngi try ben explain ni kadi bun be ko abanong bangahap le don kam ngahap mlaap te hap wanno takadang ngahap di try lang bagi bors nong ben pesotu ya kani bahapor mengile kita kam di bendon kani ka jing yang lain kam di bendon kani ka crowding quarantine ding pet ni mo ke hapo institutional kemot ngiladon gitu gibre balai gitu ba hapo community kemot ka radika snong hapo yeng di balik saya yeng ru kadai ke sedong di balik ai gitu ha tahan umpling ile sanspa sapunyo
hapo nong mensong siajari we bat mentah hapo mopat kadang ya hapo Megalia kemalong mentah ngimdan community spread tambah ke ke balong ngan use kan ke word ke English alarming ke dei siapo khana para bat ki adjoining areas te hado mentang ni kamyo positif mo nang the te dang ilawan kontin community ke mot ngi sutu tambah kalong alarming nomor bali te teng te kanawan pada tes nomor kita masnuan sangut ndringut te kalong alarming kini ki bayo kini ki bah khana para ke kontak ke index case kini ki bayo na asang na Guwahati bolong berlen mau ni virus nama bali uca Guwahati sheru lapur borang ki doktor ski bayo kinas ki doktor ski bayo yo ni virus kilong positif tingi pe bolong berlen ma tikini ki bayo apo khana para bar khaj index case ki dei napo ki bayo napo Guwahati dan takara poster bahastia kadba kini ki bawan sini sangi berai kini ki BSF kam dadi kalong tang para BSF pedeng joki kadba kini ki biri ujungi ki bawan pada ki returnees ki wei kimlong positif takman kamut kadang ka variation jong ka virulent jong new virus hadu mentani kalong kini lai bangi ladan lupa bat kini ki ilok jong kitu iwei ndrengut ngin habo bag family ki nama ki wei bangi lap strong weekly positive likely no long positive long kitu gidi be jan ba be salang kontak te mentari boy kadang le kontak tracing ya kitu gi berkhad gi salang do ajo te lada kadai virus bawan hina po Guwahati te kamot shooting hendak ya tu kan ngila ban kontin ni tu buat te sipek talong no ya kini ki corona care center ki bangi ong mangin increase gini gi number tingila ada be keren ko bat ki district berkhad naga lembaga BC bangi sidan bat ki DC man ka putsngi menstart temen ya kani ke Shillong kamun ngiko ban activate no ya katai ke Saudi ka badai ka TB hospital wala yu kum ka TB hospital ngila ada bisi ke tu pisah ka badai namda ke power connection electricity te shen ngila ban activate no katu shari boy bena ngilawan page itu ke GNM school of nursing ka bakila identify kum ke corona care center tiga tu ke light ru gila yo minta ke transformer kila fix sang tu ke umru kila yo tiga ba kongsan yang distang ke approach road kan na paham sim nang main road ke approach road hadu untuk apa ke GNM School of Nursing tiga tu ke approach road ngia bengelit menen jati kemud ngilai da biya keren ba kinstang no mande tu ka approach road apa PWD tiga sakawai pada hari boy ketika MCH hospital gitu kidang sna po umernai mo hapo umran do ti katuru kelajan dep tingila bani di fasya kumka corona care center ladang idon kamban activity katu ladang idon kam susu yakini corona care center tamai katu ngila ada identify na kini ki frontline workers menen ngila ong ba ki members jang press ki dei part of the frontline workers menta nomor ki long in danger the one in danger ladi but kawai benang isyam menta ki balong hakman na poi gini ki bawan ki returnees ki ki rangba snong secretary snong tigini ru gila ada part of the frontline workers tingi hapan I due respect ikiru bangila ada pang iki ba ki dei ban take care ba ki dei ban sumar ki dei ban husiar ba ban fikir ba kinawan ki returnees ba kinum tur tham sajan joki ba kin maintain ni katu physical distance ngel ki ya kan ini dia mana choi la ada fa ka report ngel ngila pentep sa government te government la pelat ke pisah mana kan ni khan saulak ye mo mangin siu ngilam no ban siu bar khan naman ka syul ka la bun than po ri bai te kumnu ngin la ban takel ni kan mungin nang ya kran bag government kanang ba ngin la ban lei ban solve ke ni problem ka ba dan hari bai pat hapo west khasil su ko jo